jilo jale lo nje bakulu balonje bakuna to manshi wase tuka no disanga jabo bakulu mani wase bikala babundi bele basomba bakulonda ndonga mwetu wa akasai munena eu tona kuni kipo chika kuna kijila bambana ba mukasa batukule benza ji kumpala anye ji kupa jamyanda ya mukasa chile chile bakujila mwana mwa bo Jean Berkmans mkongolo bikala nkumulo mbuli chindonji wa Grand Kasai Fondation moneto Jean Berkmans weto mamu Francis bisanga jabonye bali baseke musanga kumpana shituka tinde mu cibijuri bako mu ndongo mwetu akasai munena ndimvulukani chiri mu cishara uvo mungagira umuntu wandekero mu ndongo muwe wa Kasai munena tokojikije kabiri nchike mu kabiri twajikije kabiri ngwe kujingile chiri ndekero wa chiri mu mulengo tasikijije wachigaji nebeba bakolondi boss tasikijije boy moneto Berkmans moneto Berkmans tu yakukila myandi ko tangla jumikale tamko ko nana munsombelu ya bamba mukasai bashindu gwele mu myanda jumikale tangela Grand Kasai Fondation mulombo jibwa ku jimoni mabuteni kamba ichimbu muka musombo jibe julonda ndongo mwetu wa akasai munena moneto Berkmans tupinga no kanani balo simusongo mushatu bene ndongo rukolo tambani chene balucha dishilanga nyikala mukachi pa chibinji ne chibawo bo chimbilo ndo shino bantu bikala tamko bikala babu vene konkondambu bikala bele kwa mwandao wako kuvuluisha bantu ni kuvuluisha bantu dishilanga nyikala panga chipa chibini chibabu asitunuka ni ndongo mwetu twasa kujila mamu alula mbomuleja ndi mjadikani chibindi mtufakani ya mudisomba bilonda shila mikenji bilonda shila bienzedi bilonda shila nyikadilu ya bisamba byetu ngoba di muntu wenza mtufakanye wa kuyilongolola badi ba mufundila bibawu kibidi ufuta wa balongolola bibindi bivo imwenza nako bibindi bidi bitanyila nsombelu wa baledi ni bana ni baledi wa basela ni bashika ni walwendo lwa bisamba bilonde shilandondo iri bisamba bibito ni bisamba bikwa moneto Berkmans bantu abovika batamukubikla na moneto Pierrot kuluseka la Belgique kumbikela mwambwa se mumisango muna matunga ba bende paji usele mukaji mikala mukasai kaji mikala musango kulele mumputo mikole muchinsansi pado musele ufika musango so mukana shine fanga ya bu kuchile ya mulu bikatu benza matukwa wambila mulu mane kwa tamfanga nyo yeyi lolu kufile moto lukonse est-ce que tu veux juma kubole mundo majuba mukaji mufatula fanga upeshi mulu mbase lo afile ko etu bwase bantu ko mayene kaje bantu mayene wewe kaje mya mudu mufile bikuje mulu mukaji musele mulu manye peshi chibindi anyi chibawu chikaje makubole mundo majiko aji ani to maba ko kwena balu wadi bakato sibalunda batuba feshangana batuba lambulangana bidibena fochaka bambe ni kado simuntu ni mwa kusumbira mukwenda telefone muntu ni mwa kusumbira mukwenda mashini muntu ni mwa kusumbira mukwenda luhanga muntu ni mwa kombra mutamina ubani bulunda bwetu bushema kana kwamba nitugala tusomba nzubu bintu abimbulunda kakwena chadi bakahanja kakona mwando wa chibindi na shiwa chibawu to balunda dibo somba kudyano dibo somba mubukalanga bwa dimanya di amalo anyi badi ni busomba vikwa bikala ni bienzanga nyande akayilonda ngikaji lukampanda to nunku lelo batanda malaba bahonga lelo batanda malaba bahonga abibidi balunda baluma bebidi bidi bafikira balunda bakaje babidi bidi bafikira bidi mu kufikira kabidi mulunda mulumani mukaje kadi kimbwani dibaka kufumina dikwetu didi ni mudibu baginyikila dina dibaka muluma mudi bilonda shila ujilonda ngana dia milambo mudi abudiku udibwa kwamba ni mwana muisatu wabaluma alambula wa kumpala mwana muitano alambula muibidi kadiva dimwa kumpala udibu balambula kiwalu kai bakulu bantu kwamba ni balambula kola penda walambula ngana we wa kumpala udibu balambula kudi muisatu mushindu wa kumufinga jila mulambo we walu kulambula nkuswika kuluka bulela kukolesha bwena muntu nuku wakumpala wawa udi bubalambula libe didi muisatu udi muselesha mwana umulambula biumewu wenda mwana wabaluma ukweba kuselangana wakumpala wawa wenda mwana wabaluma udi ulambula penda udi uselela wabaluma wa muisatu ewu wakujadika ni mbwena muntu kushindika ndondo wa milambo mbilondo shirigilondangana diayi
anyi bidimo wakwenza kani byuma bivubu balambula tatu awo mubi bweje mukalasa ka mwana ko mtu ka kumuselela nabi kwamba ni mwana atumunuka ajikije tulasa ayakumpala mukimuka jonga museledi makuta kuchisulu cha mumpala mwana ajiselela nawo tatu mumana kwela mwana ulupemba mwana ulimo wakujikije kalasa kenda difutudi akumpala kulambula ibaledi kali kubayira bali futudi bidi ye kubanga kujilongolola bwana asela mukaje waluka vumba no kupeta lupemba kudibaledi kwani byuma bivuba kumuselela mukaje yabwedi mudi mulongolola na afika ku bantu ikala muntu wansongo chisulu cha kumudi muwende kichamuselela mukaje tosikije munetubaka masene mande muntu chabi biteka sene bitulu imvuluka mwanetu Jeanette Kapinga kuluseko lwa Nsumbula uvuka wajimubikila mwebeje wambwase uvuni muluma nda kulukunu kuchinsasa bakushalai wakunenga matuko abunyu kulukupeta ni muntu mulupita pita pinye muluma kulukufutuma ebyumba sabali kumusile uvuwe beje wase ujumu wakwambila mbayenda an esho ujumu wakulamba kadi pikala mulamba ubutane mbayenda tujumu wakujula bibinji monka chwa ai pesho ujumu kwenza bishi turi twakula chiluba twakula maluba twakwila baluba mwane tukafinga muluma uvomu mushiya uvomu muselani uvo basomba nenda disomba lya bitu litwambe byamuka jumuva tula ayi muluma mwangu ledi kuri jokileni ngayi kasela kayini lupemba kayini di diko walu mukaji udi wamba ni ngase di mukaji wakuikala yiwaba kishi anukuikala di diko diko di file di kwani lupemba lukwele ni udi selela mukaji tulu jadi tuyapo tusela mukaja ni byuma bi kimwe udi figida to udi upeshe diko kidi di file byuma wakusela mukaji wani washadi wadi kadi mubyenzeli di bene lelu muluma udi yakatulangana ni mukaji ni kwefi anu bwandu dini makuta muchibombe wambira mukaja kwenu badiba domba chini wambira makuta ufila anyi wena mwamvira kutuma mukwenda na yakanga chila kwa jansa chinto achiba chibikila muni ndiba achimbulunda kadi baso yukusela mukaji wabakishi napinga na mubyenzeli mukabu kutukubenza uvo mwakonselela tatu mundeti uvo mwakonselela tatu mukulu uvo mwakonselela tukansanga wawo udi mwapikala ni makuteba bantu akufila mugadi bene lelo balomba tenta muzo tenta pambelo bakwamle ni fila dollar chinonu chishim wo kuvoni yeba kama chitema ni makumi mwanda mukulu tuteba kukwelele imakumi abiki kilopemba lwajiku dibadi uju yakafile byuma ni ji yati kumukaja au mukaja wadi kadi we mumona di kukantu kakadingi di ukasosa kakuni na kumai bumudi ni makuta wo kwambulana makuteba udi selela mukaja udi mwa kuselela ko misango chinono kadi mwa wo kusela mpinde mukaja wa mikenje mukaja wa mei wa diku bibi kengelo kupinga na mukabu kupinga na kudidiku bakuleje mudi kufa ni mudi kuye moyi bakuleje kwa kwele dinu ni kwa kwela kakala wa wewe kusela mona mukabu kulo mona mvodi londanga na dia milamu lelo uto afiki ukadi diba dia kusela uvoni cha kukuselela ntatwe bakampanda wao tatu au kene ni mushindu to udiela muludi tutapacho kutula dolari yende 5 ukupesha udukum we uduanga tayeba yuwe yudi kengale yabi uma kupesha tatu au lala na imunzu utente ka yenda 5 ayi ye kudu voku kujuko kuya neba ufila makutawo anyutuma umuntu udu ni uye nenda bani akufigile byumabi bwalundi kudidi sele kimwe woto hodi mudi selela mubulunda bwenu abimbienu bidibishikidila munje bidibishiko kudidiku anopa didiku dibwela mubwalo nunkumwane tukapinga bilonda chilidi kusomba kubosoma ni bayenda bobo kiba dibamanya mundi bobo fika kudisomba momo uyeye musedi bukudiku kavuba kwa mani ngamo nyumulo mungwa bwe bejeni file byuma kadinyenza amudi yayi ndindeje memdeja mushimbu bugibaka dia mama kapinga ni mulu muvumvu kwenda kana kuneba mama kapinga suko mubulunda mwele benjini mudibaka bakavuba file byuma kujimulu muvumulo kulweko walu kimba kufile byuma to walu kujibwa byuma nchi bilibi fumina pen baliba bifile bishi kidibaka didina nkumukabu kuluketo byuma simakuta zato litwamba byuma tulitwamba mukabu kulu mutububinyi kamakuta ajaye kwalu wadisena kadi katwena mwakwamba makuta adi muntu wele chanza mchibomya nyusinyesha ko utuma mukwenda lindo yakanga takubanga nombe ni byuma
achikimbi umato Mone tuberculose tita ani chipa kanyika eji makulu mukachi mwajiku mukachi mwasombelu puis kala musango mukaji basela ani mulu makako kufumina jumvanga ja jiku ani ba patula fonga ya mumpaya uyukufili ko ba mukaji kako jumvanga na ja jiku mukaji ona kwa ni mukaji basela ku jiku puis kala musango ba luba chibini chulo bajumu akupeta japa kanya imo musombelu ya bwanya nabienza kamisango ya bunyene mukaji wa mikenji ujini mushindu libuba mulongolola bariba mutela kaje munsombelo wa busomba mukaji udika yiwami kenjito awu mubinyira katamuka mbo mwele bibingu uyu bande ni bitunga ukweka naji ki munyanyi wambanza yaba kwa wanu bariba mutangile ni mukaji bariba mutangile ni musombo munzubu ni muluma ba mumone ni musela kadi mugulelela bwakabugulu kayimusela to musombela bulundu kadi mukaji wami kenji wajiku muyapandi wawa o muyaka kajata mikenji kuma kakwenda mene mikenji ni muyapandi ojata baru mu Burundi badi ba munangende luwenda bari amali kadi wawa simuka jimusera kadi mudi wenza no malono tumamba biba wa kaja amafi meme ndi mumona mukaji ba musera ba mufidira byuma nunku udini busomba vi udini bwenda vi udi ubwele bibwele kaba vo ba musela mukabu kuduto mba musela mu Burundi wadu diku ndanga tabiuma diku ndanga tamakuta kadima kuta mahanga kudidiku wadu diku kadiva di imanyina to diku kindi file di to diku kadiva di luhemba to muka jawu muka jwa mwana mu Bulunda ba bunsonga mukusomba kwabo au kumpara kwenda kwenda mikenji to kadimu ka jwa diku kwenda kumpara kudi mikenji wadu bari ba mutela kaja mu busomba vi diku di mu bikele di musomba shabaje utuli tumvuye kudi bishi yeye kuno londe la to ngomutu ilangana ni muluma wumva sekanenda kubwana kadika tuva basambuka nyokato vato amunyanganyi vuntu tachanza vadika yapa kidiba ya munyibu kadi wewe mukaje musera wale kidi muluma wa kutu tachanza vadika yebishi waruji mukaje wani kenji au mukaje wadi kunwami kenji badiba mukandika ni mulunda wenda wakubwana kene mwa kumutu tachanza vadika yetu kadi mu Japan jutu ditwambeu awo si chikenya kuba mwabontu di usomba uju Kenya kumenu ulenje ni dibola uju twankubu ubanda ukweka kadi mu kajwami kenji udini wenda ngende udini mu wenda sombelu udini wenda mvadilu udini wenda mushundu wa kuyukila ni batu bali kaba ibaji kudi abayendo to na kuba dibo mwone ni mutu pakana boba tuchiboni mutu pakana yo wambe diki mutu pakana bali wambe kadi tema shomudilu lamba nzo badi ulamba nzolu ya munzolu di bantu ba jama to monswewu badi batente kameyi badi lu di mutemesha kwa kulambile di kunzolu ho gale ko yimumanya bwalo tujya nzolu asomba abreka nigila kadi ba witu kala tujya nzolu we mumanya bwalo mubenga bwa kubamba nzolu badi utomunda abatula bwalo kineno kujana nzolo meya aja peta bukola kulufemba lufaji kudifina kibwalo kaji muka jeva jimo akuja mukadi ni mutu jungele mikenya jimo na kutulu bandonde ni michi kulibaka jwa konshebeya muka jevo musambo kabyo toenza bish mwenda muka jwamba ni to mondongo lelaji bilonde chila usombe lufanenda muka jinidie badiba longo lo muka jevo ujusu somba kuri bakadiela dibadi ujuwele ku fuluile ku mumanyemi chena mwa kwidikisha kabirito balu matu konso atu dito amba dilongo la kenda kabiri munzu badi bakamuto ukadi mwanju kusombela ko badi muneni to kimu jata mikenji to kiko fiengani usomba munzu bumanda kumulongo la ye kusomba mujapandi ka wena kumalu auto nonku mamu kafinga janda bana janye diye ngudi mwa kumanya utagira muvuyi musombe ni bayenda kumanya muvuyi bakagenda kumanya ni kadi chikadi yujingile di bakadi kwa bunchi baru muluma ukimu foto uri kulwendo ye kuri mumanya kudi ko eleje nunu kudi ko eleje bas to sigela mone tuberculose bo chitofu cha kompala cha ndongo moto tubole finje munyanda ya Grand Kasai Fondation munyi matuko Grand Kasai Fondation ni balo boju wende bonso tudi bia kana mama pour moi tout va voir bifika nonko wala tudi nchinyongo pelu cha lufu wa grand chef kama umulonza nkunda meje magilwenda
to ba jibula malaba wa ja domingo wadi donc ki wa ka du mo na to ba somba to bani malo abidi malo ba do mo do impolwani mbadun te ka premier ministre mo kala mwana wa mu Grand Kasai kadi sami badi ba ngantita pindi ko ko mona habwalu bwa disanga da sami badi ba ngakibudi buko ka luflwa kamba mo lonzo bwa lu ku plateau wa television utanda wanda munani mbishima ibuka lenga badi ba ngabo mwamba ni kimwana Kasai mo na belge chijachi ni mu ndimo kala mu takanyina mumbu ko mu plateau wenze ni crise uyo mo hospital ufanya mama tubabidi kibaruka itoni chinyongo pelo kadi Grand Kasai mo manako ni mwen mulombo juanda deni kamba chimbombo ntolo amajondo libyakha wa lufite pilika utamusomo jibejo londando mo etwa Kasai moneta ber commence tuvuluka ushitubateka kavulambe jimone mwabo semi baji bangantita mujumuteka je mvuka disanga kampanda munda mwa bana babone Kasai kajima tukwa pita bikabil mal digitalage musang kana bikala basanga jimuteka peshi bibikala mushindukai mwa bana diteka ja sami bari bangantita mu mwaba wa kavulambe jiwa ditunga mbwalu wa disanga kuli mwana Kasai yonso bobu mwa kuteka mwaba tetu wa mutusanga nunku ngakule jodo amani bantu mbenzo ko di mashika maboyela swama yimo bantu bijuka bisanka baba to munjila ba gouverneur benda ni bitukutuku bare mochi banda tunga mulongo bima nyina kulu bate ni kamba ba mobiliser bantu wani to enza idi sanka di chongo mo kadi lele kadi malo abidavu kumwendeka mbwalu bwalu fulwa kama umulonzi kibaru kayi wa mu Grand Kasai mo anju kumanyika kakesa bwani tatwena mo akuye kudisanka mobili wa mfumu pashito noko twajiki mfumu pindeu tulimo akutayira bwalo bwa premier ministre kabuchena mo bwa premier ministre to mbwalo bwa premier ministre ni bana betu bonso ba mu Kasai bali babwela mu mwendo wa mkalenga naku bana betu bali mo kwamba ni bali bamona bu mashika kaena kuto bulelela kwa kwambila ngana mutulika tuitu soko kanga na tombwani bena Kasai mbomona ni mbenga ya bumina ne yonsu ya bilobo ifomu bukalenga misomba kashi walu katwena makututa bikashi patuli tumone ni Kasai munena bushua bali bubateka bajamo bena Kasai bali bubumbusha kabili bena Kasai tangila muntu bomudi Evariste Boshaba tangila muntu bomudi Raymond Chibanda tangila muntu bomudi Makere Mwanga tangila muntu bomudi Denis Kambai ni apa bako abubonsu bali babwela balwanga na mvita bomudi ba Franklin Chamala ba Ernestine Nyoka ba Daniel Madimba pakumona ni bantu aba bilobu bindi mutela mwabewu mbantu bimanyinyi ba bantu muntu bu Raymond Chibanda tunga mulongo mwele giyi Kasai yuju itaba uchukukulu muntu bu Evariste Boshaba mwamba di Kasai yuju imanakulu muntu bu Denis Kambai mwamba di kimushindu tudi kwetu bidinako chisuku chonso chilini wachi ntambwa kalipa kumona ni mukasai mbenga yonsu ya bilobu yetu nyema ya ntambo itu tutekele moyi mienza bu miaji kuvenga ma bayifenga misha odela wa mujumu mwimpo wonsu libana betu banga tedi mwabe ubakwata wadu mutana mu myanda kacha Denis Kambai tolo amajondo anga tachenda chibambalu ditunga dijima dikanka kananga na Afrika mumvoni tudi ni ditunga di babikile ne RDC buni bwa makofa di mangata mushindu di bena mana yibazanjika mushindu to amanyu longolo mando abansonga mu kosebilumbu bya kuyimka alors que tuvamo ni bantu bo balombre chibambara chikonso katuba kariba di kalejinjila ubalejanjila wakwendela kujeka sabachiri babatwila mu chimo kuri tubayi kumunshitula katwa bachiri mu chibalaka butu di toamba bwa Evariste Boshaba wa monyabo wa bwela mundeka wa tuluka wa banda wa pweka wa toko toni badi pamba badi tunga bibasama kumoyi bamwanga chila mabanga dikamabi bwa mudi mu wa kalolwewu bidi bisama kumoyi bakumona muntu mwenza mudi mbuna na nuku katuyi mu akututa bikashibwa chiri chenza kato ya momu mu bwa dijinda tunga mulongo vile wa majinda wonso le moche banda bakumona mushindu di mutata bwa kusukula
ichindi dimbi chadi tunga de tufambe lu mushindu dimu mukwata muri mumvula yonso yito anu waturuka mu ndeka wabanda mu waturuka mu wabanda mu muita ba munga chimadi tunga kudibana badi tunga bonso muita ba fambe lu fonso kwena mwaje kumvani batuba mwele dibwa kwena mwaje kumvani batuba mufenda pa mwaba mbwalu muntu di dégager une force de personnalité qui appelle au respect kadi muntu buna kudyo ambani tuseka tututa bikashanya kadi bobu bari bambani bajamu ni ditabusha bari fanyuma pamfumo wadi tunga kimudi mutu autorité tubena kasayi bimena pide bakwamira bana betu bari basukumva mashaka nito kanu sumpakanye bwabu bobu to jila yibweno nene parce que bobu mbamana kuita bani bobu bari bajamu ni mfumo wadi tunga to ni mwabonso kale muso ni bajana na kuturito elemenje ni to amani kushika mfumo pinde uturitu tula utujulu bilo bubionso twera kalumbandi kuri betu bonso libwela mu bukalenga tuba manyisha ni natutuma mikanda ni mikenji yani badini moyo wakututo ampanda wabulongolo liwetu buya kumpala badi buba beta mikandeyi basumpana gogo bakutwanda munene lukasa waruke bere bihengala bitamba kwa ngatama twabunye to kone walongo la di first campagne nja kwa kijila sami bajibanga ni bana mukasa bonso bajukala munda mwambulwa ani bwa chimondo bukalenga wayo musango kadisi bidu muchibijiru chere jano goza na kwao leke lokubukila ngulungu mukwata luseno ngulungu kibundi mfuma kujambe mfuma kujumvija kulukonkulu wedi ngumvija ngambani mpinde utwajiki mfumo mufu kadi twima nyimpinde ukulu tufinga jamikanda ya disonsolo na ibana bamwena kasai badi mubukalenga badi pambe pa bukalenga bwani batutompanda kubulongolodi bwajaki dile dia kavulambedi ni bana babu bonso di bobwela na bumbukalenga nokubi kengele ni benza kokuluka soluka sabaka bitambi kulepa kanato bwetu tetu tubutujanga ni benza kanunasha lubingu luli kumpa na tamba kukwata kuba sabatu mone tubaka most tukatibata ibito konekele kwandongo motukajuka lukonkolo tukushikisha nalo bimisa bata kuboja bantu ba kwa baje ka ben bikala tamba kumfu bipato mondo wa espace Grand Kasai ni Grand Kasai Asbel inchinto chimwani kweshi bintu bishilangana to bena chibweja kashi bena bichikilo tuboyo bena confusion kibe dibamba bintu bunangwa espace Grand Kasai ou dit province itano Kasai central, Kasai oriental, Sankuru, Nilomami. C'est ça l'espace Grand Kasai. Espace où dit structuré, ni province 11 ou dit ni balombo di benda, mushindo di ma province 11 à mon république. Puis de votre temps, peut-être Grand Kasai, Asbel, mbulongolo di bulikabu yibwambula matadi to. Bwa chitunga tunga munga chimwa Kasai munena bana ba Lomami ba Sankuru ba Kasai central ba Kasai oriental ba sombo mwa ba umwa bamba ni bidibukalenga bambura batari kabukabu yimwa kwenza tukala tudiele meji mubulongolo diebu mudide ni kamba yitora majondo bumulombo di wanu mwana wa Kasai occidental lelo mushala Kasai central mudi archinkwembe mwenji wa bwa Jean-Bertrand Sokongolo waku Kasai oriental yamo Kasai oriental comme vice-président mudi classe mo tombe secrétaire général waku Lomami tudi balongo la bana betu monso badi basanga nyibo mu bulongo lo diebo walu chili cento chili bana fachaka bamele chili structuré nongo di pa kwambile ni to Grand Kasai Asbel udi bobwenda kalipine espace mo mari ke badi babengo walu espace ke na structuré ko ko na udi mo ko convoquer espace to espace on sou udi ni gouverneur wend espace on sou udi ni ba leader wend donc qui ba confusion ba kula malo espace kadiba tuli mu Grand Kasai tuli ba shala bena muntu ka to eno tumona kabidi Lomami ka to eno tumona Sankuru ka to tukadi tuli mona bonso amu chintu chim kibwe tutetu ba so kudi sang kadiba buludi ba kula malo espace ba kwamba ni aban Lomami aban Sankuru aba kibena bi chikilo tuboy parce que la moi tu vas commencer boire du kondango moto toi c'est vraiment mon Francine même on sac de l'école au monde du moment na miko do na ba fika ku mesebe parce que je bolonje bon so bando moto Kasai munena tukufika kundekelo kwa ndogo moto saka jabu so batulonda babon tolo to fudila maso tenta kujimoni mwa bo pamphile makana kuluseka lwa abia mwa kubalbo tambulisha kuluseka lwa bindi jimbi to kujimoni mwa réalisateur wa émission pour petit chilambo zambi mulo no tampana na fait donc
jibi julo kumpala nento ndongo mu kwa buwa Kasai mu nani malma pia abikala tangela ji kumpala ja espace finje au grand Kasai mu jima ta kushikisha ndongo mu etwale toi c'est vraiment bon ma